kwina outbreak ya andu gutigo njiguaga urundo na atumia na athuri mathiete kumanyitanite njiguaga ta ingi maguthaiteke mathima gwena na kou iretu maraharana na mwanake amukora mwanake wake na muiretu ungi majie kurwa ngithekaga ngauga mwathani kahongu itare na mundu ndana date ginya ndagitari na siku tritiwa vizuri na ni daktari gukuni gwa Triple Favored no koroni ritaria kuria bere gukoro kinyitanira na ithwe etekira go subscribe ku like and ku share thegi muno ni tondu wa support yanyu na guys daugire dige kinoga mukire hau go mukeni support na umothe thini watafarito ya why are single ndirona andu maroka makaiturura makuga uria maundu makihana na umothe ndire tukoro tukiurania atiriri niki andu makiri single uguo na mugeni ta muthenya umothe tagwo Jerry wa mari ugo ni gwa Jerire ndimwete mothe hi ni kwega we kwega ngiwe horerithia gwo mani ndigwendaga warie niguo menye na ni ngwarie kana ukuga tiga uyu arie tiga uyu arie guys nitwekete another episode back then ni last year tuko tumefanyia mahali kwa Kamto na place pia how twendageri mare ebu endeni muwatch nikumwekerera link haho this girl Jerry tugeithie okay we mwega mwiroreri hamari twanjitago uguo muigua Jerry wa mare otori oroigua ngirwo mare ndina cio indo nyingi taki na ndiramwenderia ta kumuhe ona ndire na ati profit kumuhe ndirelewa muturire uri otha icio hana na babe digwatiriri you are so beautiful, a very small girl, venture into business, still you are young. No menya thikuisha andu age yaku marenda gwikara thi muno riu reke ngwereze niki nyendete wira na ndaugire ndiyandike wona ngithi unengere nugu umene bia na marigo ndingicagura bia ngicagura ki marigo the same way na Kenyans girls all people wakiambiwa do you want to be employed you get salary ama you want to invest with your money watachagua I want salary alipangwe na hiyo ndio inafanyaga maskini anazidi kuwa tu maskini leo mtu yakimenya nikindaugire ndi ajiri na ajejie mare ndo ni lebere bia ni ndigwenda mundu ngioyage bia akahe reke nie njoyage icio bia hata na intermediaries and this beautiful girl, are you dating? You had wako date dikuishi tuga ni swara nyeti tondu no juge de single mundu ngi ni tukwaritie nake ndamwira tunaweza date they get juge de single they get mundu ngi anikatie andu amenya dikuishi kwe mundu ngi gukatie ginya ona okoro wi single kamwira ni nikona mtu niguo maisha mahana ni mundu taure kucio agigukatia uge atiriri nikona mtu na igo ni uramenya nduri mundu kila mundu ni akoragwo na kami msichana kwi mundu jugaga no nyende muthuri uhano ndigenda muthuri uhano ningiona ina character mu ya mundu itarenda ri na we ni uranyenda ri gukwira ndina mundu na ndina ciana na baby no twere atiriri by the way is that the reason why most of the girls wako single nowadays ama mtu unapata watu wengi wako single si ati ni kutaka watu wengine ni situation gani ni dana date ginya ndagitari na siku tritiwa vizuri na ni daktari na anafaa ni treat vizuri na siku tritiwa vizuri kwa nini ni siku kulienda aje Maudu ni maige mudu for instance kaidhi ya iretu ni twendaga attention unataka mtu
As in attention inakuja in many ways. Kuna wakati una need that person most, lakini na yeye hayuko available kupatikana na wewe nini hivyo. Saa vitu kama hizo ndizo zinafanyanga tunafanya tukue single tu, ama uamue tu kuwe single kuliko ukue in a relationship but you are lonely. You are lonely. Unaamua tu kuwe single. Na the benefits ya gukora we single by the way do together she we single. Heke dogwa beta hivyo niko single. Reke ngwire maundu ni maingi matumaga ona thai utatha ici ngikora muiretu maraharana na mwanake amukora mwanake wake na muiretu ungi majie kurwa ngithekaga ngauga mwathani kahongu itare na mundu tondu ndiri na stress iria andu aya mare nacio na gutidoge ciria gwiciria tokorwo ramuhurira thimu tokorwo ni ku drive drive uramenya ithuĩ iretu tutikoragwo nayo ati ku understand na drive ama drive wamuhurira thimu agauga ona riu ena hiki ndangĩnjoera thimu oneyo nĩ sababishaga pia mundu ukaigua ndurenda kiria na riu vice versa uga wakora mundu akihurana na tuge wa fight na boyfriend na girlfriend yake kwanza njiguaga uru ndona atumia na athuri mathiite kumanyitanite njigua hata ingi maguthaiteke mathi magwena na kou atendo ini tondu riu maranyonia andu gwira atiriri ndurenda andu makorwo makiendana urenda makorwo magifight ama ni tondu uri single we single kwi maundu mangi makuirritati no tuge ni takawiru gakoragwo ho no lakini no Ngai ni atuteithagia tondu hii mambo iko tupitie na tuwezi epuka lazima kuwe na watu wako single na kuwe na watu wana date ajiri ni kaundu kariku kau wagereire we so much in love ukiuga manie na uhoro uyu gwitwo wendo ashare manuo maundu ni maingi ukoraga as in most of the time mundu kindu gi heartbreak ki mundu nikio thiko ici njiraga andu ona ngikenda mundu mwende atia ndukana mwende as in squeeze usipende na roho sana thingitigagiria ngoro ipampu irute wira wake wega no kageragia kuria tuindo turatuma ngoro yaku nginye pampu wega ukira kuingiria maundu mangi mari kurehagira depression gwiciria uona ungienda mundu the more you love someone that person mwenye unapenda sana ndivyo ni yana kudiscourage most how now ala kudiscourage mimi naambiaga hadi na kwa nini zangu nyingi nasemanga always limit your expectation because world is full of disappointment. Unaona hadi watu wenye wanaenda into marriage watu wenye sahi wana date usikue na much expectation toward your partner juu hiyo expectation ina kill your relationship. Juu maybe nina date na wewe let's say when kijana nikuwe na expectation nikiwa na kitu kama nataka kwenda salon lazima nini wewe si baba yangu lazima unishukishe ati usiponishukisha naanza kusema aje na unipendi najuaga unipendangi nini hizo expectation huwa zina kill most of the relationship marriage hivyo so unafaa unaroa your expectation unaenda na moves za mtu mwenye mna date na hiyo itafanya relationship yenu work. Wow. Siku yenye nilikuwa mjinga kwa relationship nilikuwa na expectation nyingi like unataka mtu akutreat kutengenezesha nywele niyo mundu aratwarithia muthikiri we urenda tondu ni wiguaga iretu ni magiragwo hao buroti-ini na kagari ka Uber we urenda riu agoka na muthikiri akakuria kihoni hwe uhambe riu na expectation iria urenda cia class yenye ujafika tondu ni urona mabesto wako marakwiro marekirwo peer pressure nayo mabesto maheaga mundu pressure ingi nginya no ikunine na riu jodi atiriri between love and money ugichoose iriku love and money kari ki uraingiriria bia ndwambwerie no nginya icio cingitwarana wega tondu uga kindu kingi njuge kindu kingi reke ngwire nie ndingikuhenia ni nyendete bia ni ai nendete bia nduire bia
gutire ona wewe ha ni undu wa bia tondu oko ndu ya ni undu wa bia ungiri kwanyu komete ndorute wera wone bia ciaku what I'm saying haha wenda-ine urengeria bia ciake leke gwire squeeze wacha nikwambie pia pesa zinachangia sana kwa relationship wacha niwaambie usiwaidanganywe na mtu wacha niwaambie poverty is only romantic at movies and novels lakini si real life yeah hivyo ndivyo mimi najua is only romantic at movies and novels ukisoma ndivyo unaona slogan today lakini wakati in real life usiwaidanganywe na mtu thina gutire mundu wendete thina no ugaga kwa gukora na thina When ukenaga ugithi kwanyu ukerwo koma giti-ini acio angi magakoma ati ageni makome uriri we ukome giti-ini acha hiyo ni poverty si ndio na utaki poverty ungikena liorero miri enda rumu yako na umurare na aka mgeni rumu ya nani tarara fulani wa fulani hiyo ni maisha yenye kila mtu anataka usiwaidanganywa ati unampendea nini roho asha nere ujori atirere kwena so much broke people to get a broke men to get tikometa broke otigiaga ru aona cio magwikatia urenda kuga matika date no ma date no lakini ri wokorwo we watigirwo ni muiretu ni tondu nduri na bia ri uragira wendo wake ndwambe wethe bia niguo unaona ukiwa na pesa wacha nikwambie watajireta automatic si ati ni wewe utawaendea money attract many lakini poverty unakuwa distance na wasi wengi sana so mimi naambia mtu hata kama ukiona your level kuna venye hauwezi balance relationship na ujinue kimaisha ama relationship yenyu si mtu muna date na kuelewa tu heri tu kwanza uinvest upate ka kitu kako niguo ginya mundu uyu agiukadaka ugenda kwendire wina thina theciria wage indo niguo wajia matharau unajua watu wengi wanasemaga hivyo hadi in marriage oriria twagura ngari twaka nyumba niguo na athie akana akeana ngena tuiretu na kuu nona no angiakorire wina kwina oria ndwari muthini na ndwari gitonga muno mumenyi wekitio kawirano kau nikahanaga nitaka nikarathira na gekoria arafu thiko ici there is a lot of breakup ni nyingi muno gina divorces gina marriage kwina outbreak kwina ya Ebola kwina outbreak ya cholera noguo ginya outbreak kwina ya gutigana athuri gutigana airetu gutigana na redwo uguo noguo outbreak na riu maratigana ni kibe maundu ni maingi riu kuraringana ni mundu hikanetie kana mundu venye kani watu wamewana siku hizi watu wengi na sitaki kusema plot yetu lakini kwenye naishi watu wengi watu wengi wanaachana juu ya unapata for instance unatumia example toko mutirihite nyumba mieri 6 alafu ukiatika ukakamwira atiriri na uramenya kiatika mafuataga oria Bible yugaga man ni kuprovide man is to provide squeeze ni vice versa wanaume wanataka pia wanawake wa provide na it's true by the way thiko shadu mafati guteithania by the way titateithania no dirarega no ginya thuri kanyamu kau nigatumite magakorwo wazembe by the way leo nikiendelea ando thiko ici airetu atumia open your third eyes uone beyond venye unaona na hii macho tuko nayo we open our third eyes so ona atumia ngi maratigana na thuri maratigana na thuri na atumia oneki urakora riu etio mbeca cia nyumba riu ta muthuri ungi aretirio nyumba mbeca cia nyumba kwari utukwa kiuga ni ri sawa ni tukwaria niwe muthenya ucio ngi wakire athire tathie wira ginya umuthi ndari acoka mutumia ni atigirwo unjira wi housewife ri na ena ciana ciana ni nyingate cukuru no atigirwo murigo
mutumia ni wona ni kio ndira atumia thiko ici you open your third eyes usikage hapo ka parasite hadi we tafuta something else to do. Exactly. By the way, ando matigio guta no horo yo wa housewife and stuff atani tuge ni share tene mufatie guteithania ndute wira urute wira ke turehe hamwe tuthondeke mucie no menye bie cia thuri ri ni cito ithuothe no cia mutumia ri ni riu ako-opt no tugeta hau ogwa muthuri athie ako-opt ruweke ndehe nyumba. Imagine riu hau riu iyo ni more than heartbreak no ikaba gutigwo we muire tukira gutigwo we watigwo na ciana wina nginya ciana o wathi kuriganirwo uyu mwandu ukona kiana giake kiumirira murango ukuigua atia ona ndungimuriganirwo lakini kani boyfriend alikuacha since una anything inaweza kufanya utamforget easily ushamblock hakuna anything move unajua about yeye hakuna anything anajua about you wewe move on haraka na focus with your life. Na niki Julia tirere we as ladies heke nduke turafeel acha hiyo ya kusema ati muthuri ni athia gutiga na mimi athiko ici kwina depression by the way ni tondu gutire na mbia bururi-ini uhatiririkite like everywhere no athuri ni metuire ni kuma corona igira muga na corona ni atuinyereria athuri ni gwitua na itungi ni ta gwitua tondu wa riri ukoraga muthuri kwake auga atiriri ni na mbia gatiga ka 50 au mawira itongo arihirwo 500 akathekio ni kairetu mathikirafu agatigira 300 agatigana me ararehera mutumia 50 na kure wokira kuria ni tondu ni athekio ni kairetu atiga 3 na atumia ni tufirite njuge atumia ni tufirite na ithui wona mutumia onawe niguo muthuri waku akuonie wendo ndikaige message imwe we onawe ukihikio ndwanunaga utura riu ria mwamenyanire uturie ununaga ulikuna jipondo ukiwa msichana riu wagia ciana nginya thiaga town na kistoki niguo rathikana ndonaruta kistoki riu muthuri akwaga gukumena niki tondu uguo tigwa kwendirio hana unafaa uria alika ulikuna ji apply makeup unajispray usijikaisha shosho no menya rimwe ukoraga ni nda interview na tugeta mundu tocio and stuff rimwe ukoraga urerima dirata onorerio no gikinyaga ni uri wauma mwana utamuhete pampers wagirio nawe ikiragia guo exactly mwire tu ndio magaita unatafuta hata kandi 2 seconds na at least you look attractive to your man ndivyo asipate other things za kumuhida akue azina naenda uko nakutana na wengine attractive kukuliko umeelewa vitu kama hizo pia wanawake wengi siku hizi wenye wamekuwa empowered wenye wamejiajiri nini maybe ana invest kuliko bwanake tuheshima anaona huyo timuthuri leo tondu ako juu financial everything ako nikani ye provider wa hiyo family unafaa jumulipandana ukakue one unafaa atakani wewe mnasaidiana hubagira gwaku azini submit to your husband na yeye hata ukisubmit atakuwa guilty sana hata kukosa kukutimizia yenye unataka kukushow love nini attention atakuwa azin sidhani kama mwanaume nomo anaweza kufanyia something itaku affect kai wewe ni unapata pesa unamtii unasikizana hujawahi mshinura mbere ya ciana mbere ya andu umuheaga gitio ndiona muthuri ungikorwo ndarate ya mutumia tocio ucio agirire gutwarwo Mathare tondu ndari sawa muthuri tocio ndakire sawa by the way ngakiuga ni thank you muno we could have talked more no guys ni ndiramo promise no
nginya tukorwo na another episode na Jerry wa Marimari ni tondu horo ni kiria mathaa niki tugaga ki ni bia mathaa ni bia ona tha istuikarite o mathaa maya kuri andu bado no bia maratara ni bia maratara na nie nyendete bia gathira wendete bia gathira kugo na kiria na ndu lakini kindu kimwe ndenda nawe ni atiriro noko ni wendete bia like we mwenyewe ni uracietha ni ndiracietha riu ndaikara thiri gwika riu woka ningi ukore mundu ati bethe no ukorwo we urathie wira we ni ura feed the boyfriend no ukorwo ugo like you are dating you're dating or date mundu mutari level imwe can you do that ni kuringana thaingi ni kuringana na ki riu ngwiririo kindu kia mbere ndukanende na ngoro muno biu hau ni insist na ukurure underline that okay na expectation ni for example kana nakupenda na uko chini na nione unaweza inuka as in, ni mtu tunaweza invest na wewe ninaweza kunini lakini nione ni wakati unanitupia hi my friend na assume sijai kuona hii dunia bora ukue kawe ni mwanaume uko na knowledge is the key tutasaidiana hata kama uko unafanya kazi yoyote ile hata kama niko naingiza pesa kukuliko na bora wewe uko na vitu naona tunaweza saidiana na pia wewe uko na wewe ni mundu ungikura ona kibiashara no ukure kibiashara no ugikorwo wewe ndirageria uone mbere na uoni ndiri ha kunyitirira ciana nie nduri haugo kogo guys ura kutokora tugithoma muthenya wa umuthi he kindu twerirwo poverty is only romantic in movies and novels. Yes guys gohobu ora tugia kunyita kindu kingio the okorwo watigirwo ni tondu nduri na mbia try thiugaciethe nona na tikuga ati love is everything but ni wega grimwe gwikaga uria ku balance is good tondu ariri last time twelirwo atiriri besha kana kiria ndungitwara mwana wendo ndungirihira mwana school fees ndungimurihira urathi kwira mwarimu I love you mwarimu karibu kogurukaga tondu riu mwendanire na mweka atia guys that's the reason why so many people are single na riu ni twero ningi kwina outbreak ya gutigana nyitirira mundu waku ati wekatia ona kwina outbreak ya andu gutigwo ni uria maundu maisha makoretwo so ni wewe open your third eyes ujue mtaishi na mtu wako aje exactly so thank you muno guys eke Christine kana Jerry wa Marimari ndimumenyerete Christine akora gutira ha last words nigetha turikiririe nie ndirauga ni thengio ni ndakena ni gututhikiriria ngai oro murathima na muke tondu ndirenda mbia icio mwina cio mugura indo kuria Kayombo Tole Kayombo Tole bethe Kayombo Tole Kayole ene ko kau my people know it Kayombo Tole nduri yaria ciaku tondu ciarie ina na episode tondu ku kwina jeci nio manjitie tax Omagwetie guys ekendurikirie haha ogwa tugacokereria ringi ndugucokereria eke ndimu promise tugucoka ringi na episode ya Jerry wa Marimari. Why are you single guys? Bye bye till my next video. Let's meet there.